Poro yakinaga na Polisi ya kane, hanyuma APR ya kabiri yakinaga na AS Kigali ya gatatu. Ni urutonde rwa shampiyona rwagendeho rwa phase ale, kuko abantu bari biteze mbere iyi mikino mbere kwitangira bari bazi ko hazakina amakipe yabaye ane muri shampiyona y'umwaka ushize, ariko siko bimeze cyane. Bizajya binatera motivation, bizajya bituma abantu bakina bafite umwete muri phase ale, kuko amakipe azajya aba ane ya mbere muri phase ale niyo azajya aba afite amahirwe yo gukira iki gikombe cy'ubutwari kirimo kirarebwa cyane, ndetse n'amakipe yakitabire agomba kugira agafaranga azabona. Hanyuma rero birumvikana umukino wa mbere ubanza wabanjirije undi ni umukino wahuzaga APR n'ikipe ya AS Kigali, warangiye APR ikatishije tike kujya ku mukino wa nyuma itsinze AS Kigali ibitego 2-0. Umukino wakurikiyeho wa Police ndetse na Rayon Sport wanganyije kuri kimwe, ariko Police ikomeza kuri penalty 3-1. Reka twongere dusubire kuri Kigali Pere tumve uko mood yari imeze, twongere dusubire mu kibuga twumva uko byari bimeze hanze y'ikibuga ndetse na nyuma y'imikino byo byari bimeze bite. Eric Ndagijimana tumuha ijambo tugaruke noneho natwe ku ntebe y'ubusesenguzi. Inyamatsiko y'umwaka ni ubutwari n'ubumwe bw'abanyarwanda, inkingi z'iterambere, igikombe cy'intwari umupira w'amaguru gitegurwa na Ferwafa ku bufatanye n'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe ceno cyitabiriwe n'amakipe ane ya mbere muri shampiyona y'u Rwanda y'umwaka. Ayo makipe ni ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya PRFC, ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya Police Football Club. Kuri uyu wa kabiri tariki 28 z'ukwezi kwa mbere 2025 kuri Kigali Pere Stadium habereye imikino ibiri. Umukino wa mbere wahuje ikipe ya PRFC ndetse n'ikipe ya AS Kigali ku isaha y'isa 9 na ikipe ya Rayon Sport cyane n'ikipe ya Police Football Club ku isaha y'isa 12. PRFC na AS Kigali ku isaha y'isa 9 nibo babanje mu kibuga. Mbere yaho abakunzi b'ikipe ya PRFC bari babanje gutanga ubutumwa mbere y'uyu mukino. Tugarutse ku iki gikombe nacyo turagishaka tukibike mu bindi, aho ibindi bibitse nacyo gikeneye kujyamo. AS Kigali turayitsinda 2, urabizi ntago tujya tubabaza. Nawe ugira ngo urabizi ko APR ari Club Giant. Muri uyu mukino umutoza mukuru ikipe ya PRFC yabanje mu kibuga abakinnyi bayo bashya bakomoka mu gihugu cya Uganda, Denis Omedi ndetse na Hakimu Kiwanuka. Uburyo bwa mbere bwabonetse ku minota 10 muri uyu mukino ku mupira mwiza wahindura Mugisha Gilbert ari mu rubuga rw'Amayina ateye ishoti ryitambikwa na myugariro y'ikipe ya AS Kigali Franklin Onyebol, umupira ujya muri koroneri tarigize ikitanga. Ku munota 24 ikipe ya AS Kigali yabonye uburyo bwiza bw'igitego ku mupira Haruna Niyonzima yahaye Ntirushwayime wateye ishoti rikomeye rikurwamo na Pavel Nzira mbere y'uko APRFC ishyira umupira muri koroneri, kuko Chabarara nawe yashakaga gutsinda. Amakipe yombi yakomeje gusatirana muri iyo minota, ariko amakipe yombi iminota 45 y'igice cya mbere irangira amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri ikipe ya APRFC yagarukanye imbaraga itangira gusatira izamu ry'ikipe ya AS Kigali, harimo uburyo bwo ku minota 50 Mugisha Gilbert yacenze Nkubana Marke yinjira ahagana inyuma y'urubuga rw'Amayina ateye ishoti rikomeye, umupira unyura hejuru y'izamu rya AS Kigali yarinzwe na Cyuzuzo Aime Gael. Ku minota 55 APRFC yabonye penalty ku mupira wahinduwemo na Mugisha Gilbert usanga Lamine Ba awuteye mu izamu uvamo awusubijemo ujya hejuru, ariko uyu mupira uhurira hamwe n'umusifuzi na myugariro y'ikipe ya AS Kigali. Umusifuzi yemeza ko umupira wakoze ku kaboko ka Akayezu Jean Bosco atangwa penalty. Iyi penalty ntabwo yavuzweho rumwe, iyi penalty yinjijwe neza na Denis Omedi rutayizamu mushyo w'ikipe ya PRFC. Obed Omedi Kampala Jida. Gusa nubwo iki gitego cyatsinzwe, ntabwo abakinnyi b'ikipe ya AS Kigali begeze bishimiye uburyo umusifuzi yatanzemo iyi penalty. Ku minota 79 APRFC yabonye igitego cya kabiri cyatsinzwe na Niyibizi Ramadani kuri kufra nyuma y'ikosa Dushimimana Olivier Muzungu yarakiniwe nabi na Benedata Janvier hafi y'urubuga rw'Amayina. Ataza kufra bayachongamo
Nibizi Ramadhan ndamubonye mu bwiza bwe. APR FC yakomeje kurusha ikipe ya AS Kigali cyane, umukino urangira ikipe ya APR FC itsinze AS Kigali ibitego biri ku busa, ibona itike yo gukina umukino wa nyuma mu gikombe cy'intwari cya 2025 ku nshuro ya kabiri yikurikiranya. Abafana b'ikipe ya APR FC bari bishimiye abakinnyi babo baheruka kugurirwa. AS Kigali uza gukina nayo mu kibuga, navuga ko ari nk'iki, ni nko gukina n'abana bigendera b'ibitambamburwa. Twebwe turi abantu bakuru n'abizi, turi ikipe nkuru. Omedi kigaragara n'uruca abana urebye ibintu yakoze, noneho wagira ngo bariya bataka twaguze, wagira ngo umuntu wabaturebeye wagira ngo yari yagiye yasenze imana hari ziba mu Rwanda hose, nubwo ari imwe ariko wagira ngo imana zari nyinshi. Aho hari ku isaha y'isa 11 umukino urangiye, saa 12 hari hategerejwe umukino ukomeye, aho ikipe ya Polisi ifite igikombe cy'umwaka ushize yari igiye guhura n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko mbere yaho ibyo abariyo bari bamaze iminsi bivugwa byari byo gushyirwa mu ngiro. Abantu badutegereze mu gikombe cy'intwari Rayon Sport barayibona isa nkaho ari nshya. Utindere kuwa kabiri cyumweru gitaha dufite match ya mbere y'igikombe cy'intwari, nyuma yayo turakina finale, ko twe turabizi ko tugomba gusezera Polisi. Hari iyo twifuza ariko reka ne kuyivuga ku Stade Amahoro, tugomba kugira tukabigaragaza iyo twifuza, ariko reka mubwize ukuri badufashe tuzahure nayo kuko turacyakene, badufashe abantu muri APR nibazatsindwa na AS Kigali. Ni umukino wari ukomeye kubera ko mu mwaka ushize aya makipe yombi yari yakinnye mu mukino kimwe cya kabiri, banganya igitego kimwe kuri kimwe, ariko Police Football Club isezera ikipe ya Rayon Sport kuri penalty enye kuri 3. Robertinho n'abasore be ni umukino bari bagiye gukina bibuka yuko bari batsinzwe n'ikipe ya Mukura Victory Sport muri shampiyona. Mu kibuga Rayon Sport yakinnye umukino idafite kapiteni wayo Kevin Muhire, Kanamugire Roger, Niyonzima Olivier Sefu, Adama Bagayego, Rukunda Abdurrahman nibo bakinnyi bari mu kibuga mo hagati. Ni umukino watangiye amakipe yombi anganya imbaraga, ariko Polisi ikagerageza kugera imbere za muri ikipe ya Rayon Sport, ariko Rayon Sport nayo ikagerageza kwihagararaho. Byatumye ku minota 17 Iraguha Haji afungura amazamu ku ruhande rwa Rayon Sport nyuma y'uburangare bwa bamyugari w'ikipe ya Polisi ndetse no kutavugana ko umunyezamu wabo neza. Umunyezamu Niyongera Patience yasohotse nabi akigera hanze y'urubuga rw'amahina. Iraguha Haji yari ku ishoti rikomeye atsindira ikipe ya Rayon Sport igitego. Aya makipe ku mpande zombi yakomeje guhanganira mu kibuga mo hagati, bituma ku minota 45 hawongerwaho iminota 3 y'inyongera. Hashize umunota umwe gusa Polisi nibwo y'iki gitego, ni umupira Henry Musanga yatsinze n'igitego nyuma y'uko umugande Alan Katerega yarateye koroneri azamuka ku mutwe, umupira udepoza mu izamu rya Rayon Sport. Arayicongamo Igice cya mbere cyarangiye aya makipe yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe. Mu gice cya kabiri Rayon Sport yatangiranye impinduka, Rukunda Abdurrahman asimburwa na Aziz Basane. Amakipe yombi yarasateranye karaba, ariko kabona ko ikipe ya Polisi ariyo ifite ubushake bwo kubona igitego. Ku minota 77 Rayon Sport yabonye ikarita itukura yahawe umunyezamu wabo Kadime Ndiaye nyuma yo gukinirwa nabi na Byiringiro Rage, maze nawe agashaka kwihanira. Ku minota 79 Rayon Sport yakoze impinduka, Iraguha Haji yavuyemo hinjamo umunyezamu Ndikoriyo Pasiye. Ku minota 83 Polisi yongeye kubona uburyo bwiza imbere y'izamu rya Rayon Sport. Alan Katerega yateye umupira uvuye muri koroneri, usanga Henry Musanga ariwe usigaye wenyine ashaka kongera gushyira umupira mu izamu rya Rayon Sport. Kubw'amahirwe make ya Police Football Club umupira uca hejuru y'izamu gatoya. Mbere y'uko umukino urangira umusifuzi wa kane yongereye iminota 7. Iyo minota yose yihariwe n'ikipe ya Polisi yatakaga cyane ishaka igitego cy'intsinzi. Iminota 90 y'umukino yararangiye amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Hagiye kwitabazwa za penalty kwamenya ikipe igomba kugera ku mukino wa nyuma. Police Football Club yahujije penalty ya mbere yatewe na Muhaji Hakizimana. Rayon Sport nayo Yisudianye niwe yafashe umupira ajya gutera penalty
iyo penalty yarayihosheje maze penalty ya kabiri y'ikipe ya polisi irinjizwa. Serumogo ari yateye penalty ya kabiri ya Rayon Sport arayinjiza, maze abandi babiri ba Rayon Sport bakurikiyeho yaba Aziz Basani ndetse na Omar Nyinge bose bahosheje izo penalty, bituma Rayon Sport isezererwa kuri penalty 3-1. Abafana ba polisi n'aba PRFC bari bakigiye iki kipe batangiye kuririmba ikipe yabo bati polisi yacu. Abakinnyi ba Police Football Club bo banzengurutse impande zose z'ikibuga bashimira abafana babo. Ni mu gihe abafana ba Rayon Sport bo basohotse muri stade bihuta bari no mu kababaro kenshi. Polisi kabageze finale n'ubundi nta musivile wakina kino gikombe cy'intwari. Iki gikombe ni cy'abasirikare n'abapolisi, n'ubundi reka twihanganire, n'ubundi igikombe ni cya fande. Ebana bro, ni amakosa ya Robertinho kabisa. Negirije kipe nukuvuga ngo ngiye Richard na kumubanza mu kibuga hari nabwo agatubonye ko polisi yaturushije pe. Ni ku nshuro ya kabiri ikurikiranya Police Football Club igeze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'intwari nyuma y'uko yaragitwaye muri 2024 mu mwaka ushize. Nabwo yari yasezereye Rayon Sport isezereye muri penalty. Ku mukino wa nyuma ikipe ya Police Football Club izahura n'ikipe ya PRFC yasezereye ikipe ya AS Kigali ku bitego 2-0. Ni umukino uzaba ku wa gatandatu tariki ya 1 Gashyantare 2025. Umukino ukaba uzabera muri Stade Amahoro. Ni ku nshuro ya kabiri yikurikiranya amakipe yombi agiye guhura ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'intwari, kuko muri 2024 ikipe ya Police Football Club yari yatsinze ikipe ya PRFC ibitego 2-1. Uyu munsi w'intwari z'igihugu uzizizwa ku nshuro ya 31 tariki ya 1 Gashyantare 2025.